Bicara
Tuhan raskam. Berita si Maria rikutkan Markus. Asum berkat ka Yesus neruskan perdalananna, rahme sekalak dilaki kiam-kiam jumpai ia. Erjempuh ia i lebe-lebe Yesus jenari nina. O guru si bujur, kangen dia harus kubahan, maka dat aku kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Ngaloi Yesus nina, engkai maka ikata kendu aku bujur, ma isepe labo bujur seakan dibata, tentu enggo ia tehdu pedah dibata, ola munu, ola erluah-luah, ola nangko, ola erbual, ola nipu, Muhammad man nande bapandu. Maka ngaloi kalak ndai, o guru, grina pedahe enggo ku ikutkan kitik-kitik kunari. Itatap Yesus ka ia jana mekuah Athena. Maka nina Yesus man bana. Sadanari kekurangandu, laweslah dayakan krina erta-ertandu, jana breken man kalak musil, gelai datdu erta-erta i surga. Jenari rehkam ikutkan aku. Kenca ibegina kata Yesus ceda Athena. Maka lawes ia, berjut ia, sebab bayak kal ia. Ipernahan Yesus ajar-ajarna jenari nina. Sehkal serana kalak bayak bengket ku kinirajaan di bata. Sengget ajar-ajar megi kata nai, tapi Yesus terus ngerana. O anakku, tuhu-tuhu mesra bengket ku kinirajaan di bata. Sukahan sada unta mentas ara lubang jarum, asa sekalak bayak bengket kubas kini rajan di bata. Rahmamangna ate ajar-ajar, maka si sungkun-sungkunan ia nina. Adi bage, isenaringe banci terkelin. Ipernahan Yesus ajar-ajarna jenari nina. Sienda lah banci jadi rikutkan pengakap manusia, tapi ibas di bata banci kap, sebab kaipe bancinge jadi ibas di bata. Jenari nina Petrus man Yesus, adi kami, krina enggo itadingken kami, lako ngikutken kam. Ngaloi Yesus nina, ku katakan pe man bandu, maka ise pe sinadingken rumahna, seninana entah turangna, nandena entah bapana, anak-anakna entah juma, erkite-kiteken aku, dengan erkite-kiteken berita si Maria, genduari epe yalo kena buen asa sindai, yalo kena 100 kali lipat, rumah senina, turang nande, bapa, anak ras juma. Amina gia mesera akapna, erkiteken iayak-ayak kalak, jana yalo kena pe pagi kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Enterem kalak si arah lebe, genduari jadi arah hudi pagi. Jana enterem kalak si arah hudi, genduari jadi pagi arah lebe. Bagendame kata di bata. Bapa nande turang ras senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita kerina si Maria ukur ibas wari si sendah. Ibas kejua-juahan
banci dengar kita pulung guna megiken kata Tuhan si pesehna manpanta ibas lakon si badia endah. Stephen Jobs skalak pengusaha si terberita mehaga rasi sehkal bayakna perbahan melala usahana bagi kape ras erta-ertana. Tapi paksa ia sakit jana nape enggo mekelekal iukuri jana igejap kena ija erta kini bayaken ras kedudukan labanci mulahi ia ibas penakitna nari dungna sadar ia jana ikata kena ndarami kini bayaken doni enda bali ras nyara setan entah pe monster si menakutkan la ere bias-biasna jana keriahan sirehna ibas kini bayaken erta ras kedudukan bali ras ilusi hayalan karena kini bayaken labanci ibaba paksa kita mati tapi kekelengan si tuhu-tuhu endang ngenca si banci si baba paksa kita mati si jadi terang ras gegeh man bantang hendak labo guna ngatakan ija kini bayakan erta ras kedudukan lah penting entah pe lah mehuli senina ras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ibas berita si Maria minggu si semal si 20 waluenda enggo si begi karena penumpunan skalak anak berana kempak Yesus oh guru si bujur kaingin dia harus kubahan maka ndat aku kegeluhan si tuhu-tuhu sila herkeri-kerin Bapak nande turang ras teman senina si tuhuna adi si ukuri terbagasen banci si katakan penumpunan si dilaki i pese ibas kesombongan sebab man kalak Yahudi kebayakan tandana maka ia kalak si ngena ate dibata kebayakan tandana ia endatkan pasu-pasu ibas dibata nari sebaliknya kemusilan kini seran ras penakit ikatakan perban ia i hukum dibata kemusilan kesusahan ras penakit tandana maka ia sekalak berdosa maka ibas ukur kalak bayak dai ia enggo tuhu-tuhu pantas i lebe-lebe dibata sebab ia bayak banci si katakan penungkunan dai kira-kira bagenda isina oh guru kai naringen dia si harus kulakokan guna ndatken kegeluhan si rasa lalap jananina Yesus sadang ngenca jawaban Yesus sirbahan kalak bayak dai surut dayaken krina ertandu mereken man kalak musil jenari rekam ikutkan aku ngidang si dilakin dai berjut ayona maka ikatakan Yesus sukahen sada unta mentas arah lubang jarum asa skalak bayak bengket kubas kini rajan surga adisinehan perkataan Yesus enda banci si katakan asa ndigan pe kalak bayak lah banci bengket kubas kini rajan surga tapi perlu si darami kaikin situhuna arti lubang jarum
si katakan Yesus ibas wari si sedah. Nina isa kelewat tembok Yerusalem, lit sada pintu rahasia si bangun sanga terjadi peperangan. Gelar nape pintu rahasia, pasti kitik janalah bebas kalak bengket ras mendarat arah pintu rahasia ini. Berikutkan sejarah pintu nenda ibangun gelah lid dalan guna masukkan bantuan sangat terjadi peperangan. Amin nagial alit perang, tapi pintu si kitik enda tetap ipake. Jadi dalan mankalak si mulih berengi sebab gerbang utama enggo tutup. Pintu nenda mesi gelari pintu lubang jarum. Ikatakan lubang jarum sebab ia kitik. Siat-siat sada kalak ngencak. Unta si biasana ipake jadi si maba barang-barang. Banci mentas arah lubang jarum dai. Adi lalit babana. Sebab adilit babana. Lanai ia siat mentas arah dalan sindai. Adi sekalak mulih ibas perdalanan dan hari. Pasti ibabana gai si perlu man keluargana. Adi bahasanta genduari lid luahna ku rumah. Adi luahna kitik banci dengar i babana. Tapi lanai i atas unta dai. Tapi adi luahna galang maka harus i tading kena i darat. Maka adi lalap i pertahan kena Athena maba luah dai kubas ku rumah lanai banci ia mulih ku rumah. Endang si katakan Yesus sukahen nge unta mentas arah lubang jarum asah kalak bayak bengket kubas kini rajan surga. Si maksudkan Yesus labo soal kebayakan, tapi bagi mentas arah lubang jarum dai adi Athena mentas maka harus tading kena barang si ibabana. Kalak si Athena mendatkan kegeluhan si rasa lalap harus mulai krina keterikatan ibas erta doni. Bapa nande turang ras teman senina. Sura-sura krina jelema banci si bahasakan bagenda. Paksa kitik kita bahagia. Sanga anak perana entah si muda-muda erpoya-poya. Paksa kita ngometua jadi kalak bayak. Jana paksa kita mate inganta i surga. Tuhunge banci sidat keadaan si bagenda rupa kuakap lang sebab lalit kalak si bahagia adi lakin alu perjuangan ras kini seran ibas gelukna. Kalak si pernah ngenanami kini seran nge si umete artina ngenanami kebahagiaan. Kalak si erjuang ibas geluh nange si mete artina pula ibas kini seran nari. Kebayakan ras ertanta labu jadi jaminan maka kita tuhu-tuhu ipasu-pasu di bata ras pantas guna kegeluhan si rasa lalap. Maka mari si pakai penungkunan kalak bayak ndai jadi penungkunan ibas dirinta sekalak-sekalak. Kainge dia harus kubahan maka aku ndat kegeluhan si rasa lalap. Tapi labo bagi kalak bayak dai
penungkunan enda si sungkun ibas dirinta, labo ibas kesombongan, tapi ibas keterukan ukur. Memang labo mungkin seri krina jawab benar. Man sebagian kita labo perlu kita ndayakan krina silit ibas kita, jana merekenca man kalak musil. Sebab kita pe mesra ndarami nakan si tep-tep wari. Tapi mungkin sekali-sekali banci kita mereka penampat man teman-teman silit i sekeleweta. Si tuhu-tuhu merlukan penampat ibas kita nari. Labo perlu kita bagi acara-acara Yesus, nadingkan rumah, keluarga, juma ras krinana. Sebaliknya, si perlu man banta kini enggiten guna nadingkan krina kesenangan, krina keterikatan, serbahan kita lupa memperdiatakan keluarga, anak-anak, juma ras kade-kade, sisa ngana merlukan perhatiin ibas kita nari. Gendekna ogen-ogen ibas wari si senda ngajari kita gelah kita belu ibas gelu bagi sini surah-surakan di bata. Tuhan masuk kita. Amin.